Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Chief Minister Puzoram Thangan Thathar February Thachunga Zoko Sanga Pemvek Turin Assam Rifles and Norti Asoi Siha Kopui chu Open Defecation Free Plaza Puan Ani Prime Minister Narendra Modi chuan Ramtada National Cadet Corps NCC te natho chu chuan omati thu soi Dar kar somni political achung khan ram chunga COVID-19 vaccine mi noi thum le sing ni sa nga hena pek ani Chief Minister Puzoram Thangan Thathar February thachunga zokho sanga pem vek turin Assam Rifles and Norti asoi voina MC1 number palina MNF campaign honna le manifesto tang zarna he thu hi Chief Minister chuan Assam Rifles te chu Thathar February chunga zokho sanga pem vek turin nora tuna hian zarwal vel anin son to atia Assam Rifle how to the point pay andu to hleya anin boss sai me ka ti heti la hian sarkar lampo anin boss sai me ka aizol mainilo Mizoram hundanga sipai te po chu avek antum matia hei hi Prime Minister le Union Home Minister po asoi pui to thwa soi bok MNF President Puzoram Thanga chuan an sarkar nuwa MP in thanne ni a Election Code of Conduct in reta ka phuara an nuwa COVID-19 lo lang le a an sarkarin na atho tak tak chu thariar chau alani a ria thua soi heti lai hian Zoram People's Movement Party thalai pol chuan SEDP cheng noi thum sem tura in soile CAB dodal tur anga in soi MNF Party chuan AMC in Thandona lungphum politics anron mathe tin voin khan chu an siam ZPM thalai chuan an thu chua he thu hi soin Chief Minister Puzoram Thanga le Sports Minister Purobat Romoy Roy te chu aphu saber pol ani a an zengai chu in Thandona namen lovin anin tiam le ta an ti a hetianga in Thandona malak na hi voter te hmusit na an ngai to thu an soi voin vekhan AMC in Thanne chu me ka ward number pasarina in bo sai dan le malak zel dan tur en puin ZPM General Headquarters Ruai tu te an thok chuaka General Headquarters Ruai tu te hi ward number pasarina campaign committee in Lodong sungin in khan an ngalhel to thule an phur to thu an lo shil ni in ZPM General Headquarters chuan thu chu siamin an soi AMC in khan campaign nei chu mek lai hian People's Conference Party chuan vote tina candidate nei tuma hma lak na thui tak an nei to hnuwa nikum December ninga Election Commission of India party ming khak an dil na voin thlenga chana an na hmulo wangim MC in thanna an chu ve don lo thu an soi voina thu chuan siama PC party chuan hetianga ro khol nein an party atlak bok awanga MC in khan an chu ve don tak lova chuan MC ward tina PC party mi le sa te su khlek na lam tur office bearers meeting in Karlet Hotan nia an ngai to don ti an soi bok Minister Dr. Alal Thanglin an voin khan a bial na thial assembly constituency to in na thial district sarkar pisa sang en kol tu te akom na thial DC conference hall in kom hona Dr. Alal Thanglin chuan na thial district tharapuan ani hnu loka be selo davin COVID-19 boruakin mi atuma wangin na thial district sarkar pisa sang din hun hrechiang tura in kom hona an nerem chang thailok lo chu apoyati thu soya COVID-19 do na konga na thial district malak na chuan ati thu soin na thial mai ba ka Mizoram chu mi pui tele tlomngai pol te ba ka koshan shruai tu khotang shruai tu tele sarkar thona athata wangle pathian zangain awangin India rama he ripui tuar ne ber state ani hial mai chu aro puya mitin thora liewani atia thathara tangin sa khobek na hmuna in khom phal ani to dona he ba ka hian zirna in zongzong apol niam beratanga apol sang ber thlenga hong turin ngai to na sen me kani boka heng huna te hian mi puitem anzom turle anti ve tur omani shereng turin mi puya cha ani Minister chon India le Myanmar in sum don ton na mun poimo tur sai si chole bung kho kai te chu na thial district chunga ani a heng te hi apuitlin huna chuan na thial district point ma ason le zual puinge abese ati income ho na district pisa sang report zinga dan le thupe ken ko konga harsatna awm lo thule mi puitele khotlang ho tu te police an thlop thatle an tandrolna a thathu tarlan ani a na thial district police station zonga engtiklai po bek po reng thein turin mobile phone peng vek ani thuba ka district chunga sarkar department malak na then khatte tarlan ani voin khan Mamid DC Dr. Rozama Hovin Nalzol Khua now pailai le no pangshrisel na chungchang in zirtir na hunman ani a Nalzol Khua sarkar department sang malak na le na thote a infia ngal bok Nalzol BNRGSK hola public meeting a Mamid DC chuan hrisel na lama
an district chunga khosom pakhat nu fual bik te zinga nalzol khuwa chu atel ve awanga tlo ani thu soim aganwadi antenatal care asha le vc ten nasle zola tan an la ka ngai ti a nu naw paite anin report thathin lo awangin an district chu hriselna lama an hiam pha thu po soin naw pai reng aganwadi le sub center in report wathin turin cha hridan na lak chung changa in hridan na chu an fa te ahun taka lak tir thina poimo a chung ko pa ber point an fa ten hridan na an la nge yam ti ngai event chu an mo phun ani atia nuin ha takin an fa te hridan na lain an hruaya hridan na lak awang an fa te an khuwa alo sikpal point pain an nupui te ngai saka dom kang tu le troyom thaturin nalzol pa huwa fuibok ma medisi hen nalzol khuwa sub center agan modi central azirna in te ba ka fisheries department malak na te land resources soil and water conservation department noya beneficiary te rubber plantation te akhir kual boka agriculture department noya beneficiaries FIG tenet anin kom hova DRDA mamit malak na le tho te po amuna atlo a nalzol health and wellness center saklai mek atlo bok sia ha ko pui sunga village council zongzong self help group zongzong zirna in zongzong le si hami pui te hena tangin pon lera in thiar tu ma anom tolo thu don ani to awangin voin khan si ha ko pui chu open defecation free plus final notification a pon ani ko pui sunga cheng zongzong te ek in thiang hlim taka chau anin thiar thin ba ka wantlang ek in po do hun huna mi pui man thei turin a ombok Lai Autonomous District Council LADC sarkar chon sum in dailona lian tak amason mek na thok tu lak dan NFM mek ani thu LADC EM pu tilal engmonan voin khan chanjamumi te akhril LADC sarkar thara executive member information and public relations changtu hian voin khan longkai district MJ member te thingpui inpuin he thui akhrila kumhluya khan shrileng awangin harsana tamtak to ani COVID daunan LADC budget cheng noi somko pathum na singa manani atia sarkar tharapian nu asumin dailo na te ngun taka enfelin tun sarkar kum kalaya yan LADC sumin dailo na chu cheng noi sang ni sanga chuangani atia chief executive member pu manghunga chinza chuam state sarkar sumin dailo na ti hi athen to ani atia sarkar kal tahun lai sarkar na thok lak dana thil fello om nia ria chu enfel tu tur committee dinin anen fi meka sarkar chon thil fello le diglo om ani chon then fai tu mani ati village council ten tho dana council sarkar en ashiat puichin ba ka LADC MNF sarkar chon enroll atum lo ti local administration department changtu ni bok EM pu ti la engmon chon asoi bok chanchin thari all india radio aizol tanga pon ani Prime Minister Narendra Modi chon tun pathiani chomhadar som pakhat khen All India Radio Man Ki Baat program kal tlangin mi puiten hena thucha asoile dona mizo tonga le lenin chun zomanga zandare ta ti chonon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chon Ramtana National Cadet Corps NCC ten tho chu chon omati thu soi voina New Delhi NCC rally amhan puina he thui sen khwaril chena sangsanga the to pin mi puite chom dol na an thokatia COVID-19 Sri Lanka ram chung hun sangsanga cadet nuai chuangin midang tan rong bol na an thok ani atia pumodi chuan COVID-19 thipui lenga mitinin an mo phurna thataka an hlena wangin thipui do konga po India chu a thok thalhe ani ati boka voin hian Prime Minister Modi chuan NCC cadet ti tha te hna choi moin a hlana in khoma hian Defence Minister Rajnath Singh po atel ani naktu ka Parliament budget session tran ani dona President Ramnath Kovind chuan House panhi member thukhom te ma thuwa soyang sarkar lai puisum man tur rom manna union budget sangni somni pakhat somni pani chu thale ni khata phar ani anga tuntum hi ram chanchina paper telova budget phar tum khatna tur ani ang darkar somni political chung khan ram chunga COVID-19 vaccine mi noi thum le sing ni sanga hena pek ani ti hian vaccine pek to zongjong hi noi somni pathum singa le sanga antling to heti lai hian COVID-19 trive en kol dampo pung chho zelin za a somko poruk point poko pali ani to darkar somni political chungin trive en kol dam sing khat le sang ni chuang an oma Union Health Ministry chon trive hi viable che khat noi thum le sing seri sang thum en kol dam anam to thua puanga trive en kol mek zat po atlan hiam zela tuna hian trive en kol mek hi noi khat sing seri sang thum le seri somli an oma he hi za zela chutin pakhat point poruk pani ani darkar somni political chung ve khan mi za somni pathumin an thi puile ti hian thria wanga thi to zong hi noi khat singa sang thum le zariat somli le pasari antling to ani chanchin thar cher ti topnan atang pui Chief Minister Puzoram Thangan Khathar February thachunga zo kho sanga pem vek turin Assam Rifles an norti asoi
siha ko pui chu open defecation free plus a puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan ramtana National Cadet Corps NCC te na tho chu chuan amati thua soi dar kar somni pali kala chung khan ram chunga COVID-19 vaccine mi noi thum le sing ni sa nga hne na pek ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani